Ćirilica doživljava svoj označiteljski sprovod, ćirilica se gubi, ćirilica nestaje, poručili su filolozi iz Banja Luke i Beograda. Uprkos tome što naša vajna država zagovara ravnopravnost ćirilice i latinice, ona na naše oči nestaje i niko da ne uputi vapaj da je neko spase. Ne može se ćirilica spasavati time što ćemo zagovarati dvoazbučnost. Srpska ćirilica je, nažalost, ostavljena na brizi maloj grupi entuzijasta. Od srpskih filologa sam ja među rijetkima, jer svi ostali srpski filolozi zagovaraju dvoazbučnost. Jezik i pismo nam se polako gube i zato je neophodno stalno ukazivanje na tu problematiku, smatraju gosti iz Beograda. Jer bez toga mi prestajemo da budemo taj narod koji smo bili vekovima i hiljadama godina. I situacija u Republici Srbiji je malo drugačija nego ovde kada je u pitanju Republika Srpska, zato što je u Republici Srbiji Ustavom i zakonom naloženo da je u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. Nažalost, institucije države Srbije ne čine ništa, nego naprotiv čine sve da se ćirilica polako zatire i da nestaje sa ulica, sa trgova srpskih gradova, jer nema onoga ko bi trebao da je štiti, a to je Republika Srbija. Za to su najodgovorniji srpski lingvisti. Rješenje za trenutnu situaciju filolozi vide u većoj naklonjenosti Rusiji. Spas ćirilice vidimo u okretanju prema evroazijstvu na kraju krajeva, jer onoga časa kada, ne daj Bože, jednog dana nestane ruske ćirilice, nestaće i srpske, a uzdajući se u Ruse i u njihovu visoku razvijenu svijest o očuvanju svoga pisma, nadamo se da će i srpska ćirilica da opstane. Mi smo tu da širimo svijest o njenoj ugroženosti, da širimo potrebu da je zaštitimo, da je ona semiološko obilježje srpskog naroda. Ukoliko želimo da spasimo domaći jezik i pismo, onda moramo poštovati Ustav i zakon, poručuju iz Srpskog udruženja Ćirilica iz Beograda.